hayang boy school ma teacher lan na myang bu doctor kai ma bu sir and madam minna teman na yetau teman bu mai nok yoma sir madam min do bu khung jang onang hayang ado Sunday school teachers lan imande moilan na halan khung kem bo 3000 doctor ngonang jase mani man se Sunday school superintendent ibu chai bu almost 4000 hadaulan tini hadom hamlok hobu shime yamabu Sunday school teachers landa sir madam hadau min phayang onang hayang imanda nyau laibu teacher chale nyau bu jingne se min bu min hayang but other side of the coin is pastor nang da phabu min na teacher si yang chai khau the lip laibu myang ka ma hadau children pastor ya phan ki ngonang hadau ma konyo balana pastor lana konyo wanda every Sunday morning nanga nahalanda iman age group pay you will listen kawang ngau gospel bungau konyo bungonang tau jena nang dedication nang commitment jingne mongmai ya nang hayang nahalana information mabu temana da pulpit me akyang nyu mai ngau bungau hayang boy lessons lam detail Christian doctrine selubu bama Sunday school ma foundation lingnang tau kan ma nyau layang ngo nahalan kawang singbu ma jongnang sa ating lakpo ayong pai mongmai bu ngaulan Sunday school khung da tau China damnang tanam taman pai kawang ngau taman lak jingna sa phabu topic a taman da hangga yop lak nyau pha Luke 11 verse 1 ma ngok bu tau nginang tau jingna hebak atanja lendigi hayang boy hanyu ni mabu alo meeting lam fix na myang lai ma wang mana kawang ngau chai lak lok lai lak jingna to mana hanyu ya chau sia tan na kawang jingna ya ha tu so jingna tu le mai bu ni na yob bu kham bu ni na lok lai bu ni na to mana sing tan na ha ka angama mai lak to khama mayang amma nok ta ye lak jingna ye dai be aniu atam ame huya ha tanyi ba ha engagement ngo dai ya yoi ngawi wanda monglo ngai dai bu oklak chinga akung de mayang ye buk be ayang boy hibak lo ya lako achi his taman phai shu bu ya fan mo ngau lak Luke afong pan ma cha aleng cha taman da phabu text me taman cham si elak hadawa Lord's prayer ngonang taman ai wang tang yopu si hingbu yongwan ba yopu hadong ngonang Luke afong pan ma cha aleng cha ma bu peli nang ye cham si ihu nang FK Luke chapter 11 verses 1 to 4 Ep soman tanap Bible ye ibu Bible hang sengoy abe noman jing na sau mai bu cham elak eyang phailan jing na te tawa lim peli su ba ibu na lak hangwa aji kawang bu moi man dola Luke chapter 11 verse 1 following deal 4 ep sobon myang ma cham si ha cha ni lim ni cha nyui ching cha ma jisu yopa ngo aupa i yopu so e binlan yomupu si cha wa e da e yongwan ba John e binlan da nyobu ki tuman te o yoplak nyopha Hawanda Chisua Imanda Ngawa E Numana Heka Yopto Upa Nang Achau Pa Min Yongning Nang Angjing Bai Dampa Nyiche Tumane Halak Yakai Hayang Tumana Anulan Winyang Pa Hangjing Ne Oyen Tumanda Amyangling Tuman amyang wenang hayang tuman ya oklak tukpu paine tak dampa tahu dengoye yopua cihudilan iman wanglam me yongpu important ngonang Jerusalem de tabu Israel de kembu lungmailan to mengoklak now silan mengoklak hayang hado Welling wall hado sapayungal
yo pakai mengopu ada unyu jang ma yesi ma jiu dilan ngi bu kema yo bukan bu religious ka dalan nyo ni anyak ya yang so ya yang lan se ka ta tesin pangaya kem yong ya yu tau du ye lai be yo ya kema yo ngado ki iman recite yang bible yo pa ku wa gengona hayang ai hadau ki yo ong religious tu show ma iman mong pa bulan hagang ngonang tau na yang bujing na se anyai ne hadau yopu si kema hakibu sapa jisu i penlan osing hayang boy jisu i yopua aniu lo madaya yop atau aniu lo madaya aniu yopengo aniu frequently tawa hat ngangoi kema yesi kema hat nyoi na pa yopu kibu wanglam na ajibe hipak ma bu me iya hadau ki i penlam dai yan dai ngo ambakan matai be sido akan jama iya devotion iya yop ke matau hadau ki ngo pu yop pu yong pu important na myang nang bu yang hayang a jisu ayen ma aniu jiu dilan na myang bu jina yop pu iman religious activities yom matau important cha so nang seng ngo pu hayang boy aniu anyai ne jisu ayen tu hengau de lai wanda ayen matau yop pu yong pu important pa ya bu tau ngi tau kami iya hangga yop hengya pai aniu hangga yop lang ne myang si bu de sing hu bu aniu i benlana teach us how to pray damanda hangga yop lak nyau pa adawa children language ki uyang na halana yunyu yu balanda upa nyau pa unyu nyau pa si nang bu kai adawa hangga ling bu si yising sa hadawa na halan hai long mai lan de dong nang hayang yu halan yu nyu yu ba dai inang hayang boy heki ka wang song de pai lak yang mau na halan lili se oda bu phai sing nang ge man nang ge nang yin nang ya boy hang wa ji se bo bo lam mai ji be hayang boy nang yin nang ga ma tawa hango yo ok lak yang sibu ya fan ma nang tok te kaya tawa hang no yim yang sibu ya fan ma ka wang song de pai lak aniu singu ding ding ma ka wang pai phian bu ne myang ga ma tu manu yi sing bu jing ne naw dak halan tu man pai phian ga ma do naw dak halan no hango asing bu jing ne dong bu kai hangga halak si hangga ya lak si hangga yang ying lak hangga wan jak lak hangga mak mui lak ado na halan language hayang boy alau jing ne yi teach us how to pray demanda hangga yop lak nyau pa si ba do nginang Hebrew word ma hadama difila yopu the prayer si bu hado ki nginang aniu Greek ma aniu brasike singi glak hado moi iyo hadama communication with the divine achao ba phai ngau san bong bu e shi bu reverence aniu phanafa bu devotion tau kaya connecting with the divine the supreme God nang phai sata bu yongwan ba ata ba achao ba phai hau bu ka wang phai ka da hau la ka mamuli aji ahamlan alau ngau wang yang no jam loi wan bu ngau ia tichin na achao ba yang ata ba yang the universe ka dok wang dang semen lambe ling bu ba yang hayang mikti siwa bai nang hayang atau anu ka da ya pan phian do i phaya hangga ngaulak i phaya hangga haulak hayang boy tuman somai bu ne ka wang pai haulak jing na alam cha hai ngo nang and it is only through prayer yopu kai hayang disciples lan hatau hangga yup nang busi nyau ba si yang ya ni nyau ba iman jing no yo ong wong pong na myang bu hayang jisu hatau wong pong na myang bu hada prayer hangga yup lak nyau yang ki
ka wang song de tuman pai lak lam nyua yana hayang boy yanyi ba Jisu Krista men me anu ka dalan tumana Jisu Krista men me i chan bu sai i tuman jing na fan pha tang bem ma ling yang bu hadau i sipsi i yayang phang me ka wang pai hau nang and that is true prayer yup pu mai tuman ka wang pai hau pu ong nang tau khe me yup wonder hadau kia ka wang pai yup ne si wonder hama hang ka wang lak address God as Father Opa, then you become children, right? Ay budo mano opa, si buno miyang kama ma, nanga iha na miyang bungo na. Hama ipa hay iha relation tayo, hangsin may lak, hangsin may bu, hangsin ihi silak pa. Tau jing na opa, hadaw heki address na miyang lak, God, hadaw tuma address miyang lak jing na sa. God as our Father. Teman apa na kawang te nyek yang na tau ka kawang bai haulak hado jang ibu ngona. Hayang nyi sibu ba ma God's holiness. Hado ma nyi ne I achau ba men yong do. I achau ba men yong nang si wanda. I achau ba hado teman I de wang sampai hado men yong bu ilak. I de respect palak hado jang inang. Upa si yang hangu respect inang. Upa si yang hangu wang semyahu. Upa si yang hangu isi bu yinang. Not like that. Haga yichi. Hayang boy hadaw upa a. Jam lui chao sabu. Wang ngui bu mekti siwa. Hayang hadaw do wang semhulak. Wang mana. Ihisalak. Wang mana ngonang. Hayang thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Nang ang jing bay kay. Sibua alaw jing na ibu yichi. Hayang boy seeking God's will in your life. Nang ayan man ninok nok sama. Nang among bugi yichi. Upa. Hada upa kawang achaw ba min. Hayang hada achaw ba mong bugi ling pa. Nang angjing paigay siwa nang among buba tinok to paigay. Nang among buba ki tinok awang lam pa. Hada ibu ngona. Tau kema yop wanda tumana tau ba lamma. Yup nang. Hayang give us this day our deliberate. Teman ibu lain me. Tanyi halak tuman de ya apa? What is that? Hang isi. Nah halan ngau ki ung nang hayang boy. Hadawa yu ong bu important de miang nang. Hayang hadawa tumana petition for needs. Hang he wong bong jene petition nyan nang busi, obligation nyan nang busi. Wong bong ngai bu jene nyan bu ki. Hang he wong bong Tini ya lak, nang da ada tumanda hangi wongpong na miyang, hadaw wongpong, hadaw needs, kawang da yubu, hadaw spiritual need, physical need, tau da lepua, you cannot do alone by yourself. You depend on God already. Kawang da tok niyang bu, nino ka kawang da tok niyang bu. Hamanaksi nang petition niya na wang nang. Hamanaksi request sa minimang na wang nang. Yubu, wongbong. Yahama hayang pamdama wongbong na miyang bu. Tumana, yunang. Forgiveness. Forgive us as our debts. Our debts as we also have forgiven our debtors. Tumana hangga ayha do amyang win na tamya ba. Tau kia. Tuman do amyang win pa. Si wonder. Kawang da amyang win pa, anu win pa, forgive us si bujang onang. Hayang boy aniu tau matumana. Hekapa hi moilan o I ok kapa nang hayang boy. Jaa, jisua yupu menyaw bua. Tumana hangga ayha amyang win ya bay. Tau kio upa kawang nang o tumanda amyang win pa. Si bua nang hayang atau amyang win bu bam song bugay. Hayang tau ki kawang da nang o tumanda amyang win pa. Hang na nangu anu ka da. Hayang simba ay hada noksa ka dalanda. Hang iba amyang yun ok. Forgive na yimyang ok. No. Hama kawang mapu tumana forgiveness jitaw lang. Tau ni ibu kay.
tau jing ne cha to amyang wilak a yong subu hayang atau yopu ngau mek atau inang hayang aniu apa kawang o nangda amyang wena tamhalak hado inang yopu wanglam laiwanda Philippians afong pali aliang wok ma laiwanda humility sincerity no yong enanyai bu fai yong phan pha bu fai aniu mong chang lan sebu kawang fai ngau bu communication with God hadona nina tau kama it involves a dialogue not monologue hadau sija ngau bu ngau yiji hayang bo yopua kada i isigma si i ingweng ngonang cha nang yopu hayang hadau yopua hadau yopu kawang chaila hayang kawang aniu hadau yopu de chanila hadau ki bu lam matomana yop lang ngonang tau kama we talk to God and listen to his voice. Psalms 119 verse 105 mengonang aniu yop wanda aniu yadu singa lepu jan o mana yop nang tau kema oyan yadu singa yop wanglam mo ya pai hadau mai nang hayang boy atok ma hobu ni mo olyang na among yi chau da hobu ba type ma tau ba wanglam ma yi chi hayang boy among mo o en nyai kawang song da sapayunga baibu dokte aniu symbolically aniu lepu amai jana yadu singyanga emekhamata teman yup nong mo ma bu ko yup tau nang nap ning som naman paya be teman nap ning som ma do beli baji ngabaji mu ka bai ket manep ka manok som yup tau dai kep ep su ma ge yang amai mu yup pu siong boya atong mu yup pu siong boya anuk asom ge yang atama le tau yong pu ma hadau ma haka sebu kia khapata yang yopu o napjek nginam tau kan me mik pi ngai nang bo dau mong jang ma ngai bu pai symbolically to man yopu no hadau yo ong bu mohiman yop ka ma tau kia yop lak hayang boy teman hadau yadu singha si ka ma yadu abagan mi sing teman searching arrangement new pandalai wanda cha ma ka pong nang hadau do ong yang atau mesik mam okha subu ki yop nok atam ma yadu singlak singna hadau hemlai angbu do ki bu me yisik ma next bench me anyu heki bu par cha leng yang hadau ma domlop hanyang question hanyang haka searching de jon yang I want the next bench ma bu lai yi bu me yadu sing bu mai lak na se ling bu ngeng gi hadau yadu sing bu ba lepu amai anyu haka yop wanda mongdo ong bu sa bu jang bu jeng ne hayang boy haka teman de facility jenang ya bu anu nyui fan wang ya bu mong chang ba ma teman in the nyai bu ma yadu sing bu ya fan ma yop lak bong si bu na I bu ngau ngonang yop bu wang lam ma hayang yop bu wang lam ma fan na pa bu ba yop lak fan na pa bu ba yop lak hang ne prayer add on ma bu ngok bu list yom chao chapau siang pau bu ba tai pa jimu haki e gama Yesu lak ngia teman Christian ayen ma nok sama bu mai nok ma wang ne si gama yop bu mu wang lak kai jaba aneu yop bu hei jaba hayang boy alau ma bu mau yang ok ma yop bu pau yang si bu balam menyung wang lem teman tau ki yop bu yang olak hayang boy fan fa bu bai teman ma do devotion devote na myang bu hadau wang lam ngolak wong bong hayang hadau ki devote na myang bu wang lam bai temana yop pu na myang kama you will set aside a time for devotion I will set aside a time for devotion intentionally you may block morning hours no hang ka block na myang laksi nganap ning ngaba ji imbu wok pa ji ding we ka da nok to beginning si wanda nang ila sorry I have special program block na myang bu kai so you blocked the hours some hours
for yourself. Nang haka plok na miyang gama, now it's free for you. You can pray. Nang jing na yup pu hibak ya ok lak. Tau ki e. Tau jing na nang ya, nang jing na ling yi lak jing na o. Tai mong bong. Ke yu jing na, ke nes ke jing na. Ano akung jing na, ian piu jing na. Vong bong na miyang bu. Date and time and schedule. Ma ngok lak. Office jing na. Lam yang yong busy. And you are able to go and participate here. Hang ne, hatau hibak ma alaulan nyek pun miang kemana nga, already block miang bukai. ENBO meeting ngok nang butau ni ya. So you blocked that already for ENBO, and that's why you are able to go and participate in ENBO meeting. Same, or more important than that, is devoting yourself to prayer. Nang. Jeng ne, yup pu de fan habu hipak hayang anyi. Hata yong bu vong na miang nang. Why? It is only through prayer that you can go to God. You can come to the Lord. Yup pu kai hay nang ka wang pay hay hawag lang ngay bu de. Hayang when you pray, who listens then? Aw chay lak sa yup pu si. Ka wang chay lak ya. Ka wang chay nang bu ya. Tau jing ne, tomana, ka wang de yup lak jing ne, hibak hatau ki e, hana palak. Ngonang, hayang boy, au sing bu, yup ngok bu nyungok wang lam nuai lak dai bu, Christian lan ngok nang boy. Hibak jama yong, mong pa yup bekem ngok si bu de, sa ba cho ye ngok nok, ane yup nuai yup ngok nang boy. Cha jama teman pai hau bu, la wang bu chuk bu ya, heko ngai nang. Hang ne, ay yup pu du chan ya bu de yup hung bu ki ayang boy hang go chan bu ki u jina. No, now you doubt about God. Ka wang atau yup pu de chai ya bisi. Don't feel like God is listening to you. Ka wang nang de chai bu ki e yup wan da ha ka yete. Tau ke menang doubt na meang bu. Ka wang chiang na. Hayang nang nying the situation nang handle na meang. Hayang nang atay la yang like I feel like I know everything. Ay tawa yising bu meme aji tawa sing bu kata. Ama yinang bu meme ji wong bong meang bu kong ku mongo nang ki. Hataw yan ki bu judai pai bu. Maybe you have money. Si hingin mango nang bai. Teman ko nyaka dalana hak palan siong ngo nang. Hang you hak palan siong ngo nang. So you might be rich. And you asong wan bu chin yi chi. Ko nyaka dalan tinyinganye temano sengeman bu chin. Kadang you competitive exam mo tuman ngayang nang. Hayang nahalan yung top ranking mangay nang lam bu. So we are very happy. Hayang nok sa pongjong manahalanan nang pai tuman pai saman seng onang. And you new balano asong wan bu chin aji. Nahalan pai cham se anu iman dokter saman se new balan teman ngonang. So we have enough knowledge or education. And look back and see your property. New ipan ka dok nok chim kari yan kan. Ma bu nang yu mondong me. Yung nok yan nok semen lampe ngibu. No, ma had a property. Ngonang. And you don't feel like recurring prayer in your life. Tau ki ngok bu jing na ya nang ayen me yang ayup bua yisan bu ki. Mayang ayup lako wong pong na yemyang ki ya. Tabu hadaw nyo ngok wang lam. I tell you, I think that's a false paradise life. Wang dang ang jeng mengok bu ki sa tanyi teman ngok nang bu kau dong nyu yambu dawa kong kumbu. Sa teman hakata unok. Hayang boy Bible tu lay bermiang kema. Hadaw wang dang ang jeng pana ajibe. Hadaw peba ya ni peba. The false paradise maba ninok hayang nang ngok subu jia. Hang jeng ne ating ba yopu ma chu sa yopu aja. Hayang boy mongjang pai yop nang. Hayang mongjang pai ya. Hangai oda bu jenak bu ki bu ma yangai bu kai. Chu ma ba ngai la.
hayang boy mongjang a yibu tau jing na ating ba yopu through prayer a chu ma ngai lak hayang boy mongjang ma ngai lak hada ngo nang hayang a hadawa sija angau bu ngau yichi hayang boy tau ngau do bu de ka wang ngau bu tau jing hadawa two-way conversation hadaw monologue yichi ba hadawa dialogue ngo nang hayang a hadaw ki bu kada ayen ma sekona dan i simnyu simba ai hadam wande yong intimate na myang dai nang bu hayang sekona dan na myang dai yong o dai akoi anyai khong ki mu dam han ok cha cha da yong confident ang mong yong bu mong hem bu ang no tau ki e ka wang pai yup kem bu mong jang me chu me yup bu ka dalana ka wang ayan ling ba ka wang bai hadaw intimacy life ngo nang dau jing na nang ayop pu de i chai i jam aniu nang sa ai ya ang ba i u aniu nang de ngau yi hangi kai ngau yi bu si no ka wang ngau the word of God kai nang de ngau yi nang Bible i nang yup so ma cha cha ma to man Bible yi ka pu yup ngai nang hayang boy ok pun miang kama cha cha ma nang yup ne wanda Bible i yang pai ma aniu yup do hayang ka wang aniu yup yang pai ma aniu i do tau ka ye nang yup pu hibak ma ka wang cha nang Bible i bu hibak ka wang nang dengau nang Bible Genesis ma bu Revelation dengoya hadaw khong kim bu verses tu mana ba sing kim yo ok abakan mahangi ngoy abe abakan mahangi ngoy abe hayang boy kawang ba kung kimusing bukay hayang nang ibay yung hada intimacy relation in prayer ngo bujing na nang Bible abakan mangolak hangi bay kaksu nang dengawlak hada kung kimbuha it's there hayang nang dataw kan da kaksu boy balak how balak and that word of God speaks to you kawang nang da ate haki ngau na tamdo hayang kawang chai sa chai u ye chi hayang boy i u ngau hu nang tau jing na Bible yi bulan hayang mong chang me yi yo bulan na kawang de i bu hayang boy nang ka wang mo bu ba ji chai hu bulan khung gi ngona you ba you bu gi yo pa yo bu gi hayang boy adawa I don't care much mayang wong bong aji adawa anying do handle de myang oklak sa dai bu oda sak bu nyong wang lam pai bu hayang ating mai mem haka ngoklak tau gi e to mana ka wang si so ma yo bu kem bu wang lam tau gi e yeng olak wong bong ka wang de yo pu ga ya iye teman yupu chai bon miang kama iye teman ngau ye wanda he gives us clear direction abakan de kemlak ado lam nyua ka wanga nang da hau bala hayanga iye a nang yupu ado yupu ngau me answer na miang tam hunang tau kema tanap yupu ngau mu ibu ki ado nang da wongpong na miang bu tau hahu bu ka wang teman pai ngonang akim yi kau ma yupu chiang ma teman moilana ya kai cha aniu selu sa temana ta tau na miang bu na miang ka ma nang daily life ma prayer at the end ma bu yo ma alam cha pau bu ki bu cha pau bu ki bu add on na ba yi che be hayang boy nang prioritize na miang la hayang yupua chenda awang nang olak hayang tanap selobu lobu bay jam se liang mu bu ka tok man yu bu before anything else yupu mang olak he right haka prioritize na myang bu kay accidentally yi ji be pai plan you have devoted that you begin your day with prayer only seben lambi somat yupu mawang lak hayang ayop lak hayang ayop pu gaya
hama adawa add on akim na pau bu baba ji bu ya hayang bu number 1 menang atau ya bu kai tu mana tau ki ya hayang hake ibu na miang kama nang mohiman taulak ngonang tau kai ma life is uncertain mai yang ngomong hum lako yinang teman ayen na tanyi mai ngonang ngani hang ngai kalak kai tanyi ayen ma hayang ba ngani teman ini yo okpu ayen ja hayang boy God is so certain kawanga lan sa program tim yang ia kak shuai sing yang hengonang tuman hai tuman jang yesing tau ke teman yupu kembu sing buba kawang da teman yupu na miang kama ia teman da jan yilak hayang ia nyujing emai bam ang palak tumana nyujing jate do ia semai bubam ang palak ani tumana mohiman jate do ia semai bubam mohiman kaksu bubam ia ang dam palak tau jing na prayers are most profitable activity so inang kiu katalan tau de mong ya activities ma ngonang hayang boy most profitable activities yupu hama yupu mama pedolang ngonang buyang yupu ma yo profit ngonang buyang hadau ina yupu gaya teman mongsang mong miang bu se idang dia abai ke hayang e dole mai dam paning sibu hadau kong ke bua kadong nyudukan mayadau bu hadau kong ke muka wanga teman da muhimana tambu hadau Philippians 4:6 me hadau nginang hayang temana kongkimbu yising hayang boy apa kawanga kongkimbu sing ngok bu jing ne kak subu lam nyu de e nang we palak hadau yo ong bu benefit ayong ngonang hayang ka da jam comfort na time yang lang yu phai bu ka da ya na dai li wan de jam ba gi wan e mong ta sui se hayang boy cha bai si yong bu comfort kawanga nang yup wan de kawanga nang de comfort na miang tam palak hadau yupu kaya nang de pailam hayang yong intimacy kawang pai sebesabu pai taigan dailang bu ya fan ma nang kawang song de ngoya bu miang ma James 4:8 me bu come near to God and he will come near to you hadau mohiman ngonang nang o idong song de song bai ke hayang iyo nang song de o pailam ninok pai kawang hadau ki pailang ngonang hayang dokpu kadong nyu hayang boy dokpu mo oklak jing no hadau prayer met benefit ngonang yopu kai ngonang hayang anu amiang ine yamai bu o mengonang ka hadau yop tok mai chaulak yang ya ni yop tok mai benefit ma ngonang yo hayang anu chau bu miang ka ma yanyi bu atau ngonang yo tau jing ne hangga yopua si wanda ka wang song da pai oklaka only through prayer hayang hadawa Jesu Krista men me hangna i bu ke apa tang da tau kaya au dai oklak tau jing na tuman yopua in Jesus name Jesu men me siang yopung bua ji yop lak na myang bu ka wang ngau nyau bu jing na yopung ona ka wang ngau chai bu asai de muhiman mi yong panang kawangau jingne tadem pabu kie ate yoblak nyaupa sebu tama ya phayang teman phai nyom ba yong mai teman chai lak pana ngau kawangau ya ape tiki nang yen kawang ajak pacon pai ang tampa sa tui so pai nang tui di malok lak jingne teman hem lai longtet khoni tetu 290 hadau eptan gai mi yong pha bu ngau pha cha me inang yong tadem ling balan monghum pha bu ki tadem cha ma bu sa du ye chon pai Taiwan de fiel ye myang bu khong bu om pa yang ki kawang nang hayang nok sa moi man tam si pai kelak ni china sai ma hadau ki kawang mi ti siwa tam lak chna moi la na te mongo ha se hadau tai de mo fiel ye myang bu om ok bu khong ayen
nyulom balom aseda miyong pabungau chane tamnang sa tumana loklak jingne nyan angbu ko ni tetu 290 hado hem loklak na mulan chamsa yong atman loka Yanai be yoblak chingna ngamek chani haki idamnang Temana number chama ngani 11 to 13 mongma KNSK watching down ma general conference ngolak sinang hadau taidema awyena maidam yanang iman chingna temana yobatan ha yobacham ha hayang hibak hangsin ye hebak mongda watching down ma iman chingni lakai iman taising ya lakai hadama kawang sepsi omdam si se iman KNSK taidem ayong chingna se yopu macam ha ni subama nalan konyak jingyu jingha khong kambu hatalan jingni yopuni takai teman kebisiam mongbu nalan aku ngongyanga ausin konyak jing aju ayong pi moya pai hayimlan khong kambu ma kawang nang tini iman jingni yopu kaya judai amai ayan amai paya konyak chatnyu linu no inlak judai samai bu padam si se hayimlan jingna yopa lam subama tini bu kawang ngau jingna meyong pa konyo ba teman pai yong mai nyau digi hangi ba lamma hanga yoplak hada yopu consequence answer hangi hanga yopu kai kawang chai lak sina hada teman kawang ngau jingna meyong pa lak hayanga teman tuiso ok teman meyong pa jam se kawang de yoplak hayanga akimna ayan siana teman pai nyom ba amen se solak jingna se ida tong nang mulan jam se yopa haleluya wang thang achau ayan kawang
nang ata pa miyong paboi tanam nang de yup pu kie atau taitem yo ong may simay yamabu nang sipsi yakhoma som ayang apai diki sa tu mana hadau taitem muhimana tampa nang miyong bu paboi hayang sa tu mana yup lak chene ibu yen kawang watching town ma kenes ke iman conference jamlak monang watching town kawanang achau sa ang tamsi jambu president weibu general secretary weibu akong kong kambuma nang yaha o matamsi hadaw tayo semay bu malalak china sa jisu nang atuy ng atamsi wang tang yan kawang kunyak wan kon ma kenas ka tayo ya mo wanda lim pongbu ije kama wan subu hangu exide yi jaiba hadaw tayo yo may lalak china sa yan kawang watching town tinyu nay kon buma kawanang sabsi o matamsi yan kawang sa nang da mayong paboy nang rabakaya ya ong mayangau yung ya apay tikiya tong ngau pay tuman yan kawang tuman yan mo lak kaya nga yan kawang kunya tinyu jingha mabu tuman kebibi pang mabu nahalan jina yopuni ngonang ba hadaw ni tuman hangsin tayo ya yanga yoyoy pumanok may yopu tanit ya tiki yan kawang